أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Bütün galemni yoktan bar kıluvşu, terbiye kıluvşu Rabbimiz Subhanahu ve Teala'ya hamd-ı sana maqtavlarımız, Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e көңілдердің türünden şıkkan salavat şerifelerimiz, dağalarımız bulsaydı. Muhterem aziz kardeşlerim, mübarek bulsun Ramazan aylarımız. Allah Teala şu iki Ramazan arasında kılgan izgiliklerimizni kabullardan eylese idi. İki Ramazan arasında kılgan günah hatalarımızını Allah Teala yarlıqasa idi. Hem Ramazan ayında tutulgan urazalarımızını, okulgan namazlarımızını, taravihlarımızını, okulgan zikirlerimizni, hem barşa izgiliklerini Allah Teala king rahmeti bilen kabul eylese idi. Hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayta, "Lis-saimi farhatan." Uraza tutuşunun iki şatlığı var di. İza aftara fariha bi fitrih. Yani iftar aşağında, aşağın iftarı bilen ol şatlanadı. Ve iza laqiya rabbahu fariha bi savmihi. Hem Allah Teala bilen işraşkanda, kıyamet gününde, şu uraza için ecrini alganda, şuna siyinişdi. Yani şununla siyine, ecir sevabını algan vakitta di. Allah Teala aytırken, yetruku ta'amahu ve şarabahu ve şehvetehu min ecli. Yani hakikatte benim kılıp, rizıktan, aşavdan, işivden, şehvetten tıyılgan benim rizalığım için. Çünkü uraza bile biz meşakkat. Anda bir küp sabırlık gerek. Günü boyu, hele aşamaska da, içmeske de gerek. Hele aşav işiden kala şehvetlerden, gerekmegen gamellerden, hele hatta halal bulgan nerselerden de tıyılırga gerek. Yani hatının bilen yakınlık kılı bulsun, yaki şuluk aşav işin bulsun. Aşav işi ol halal sen, lakin sen tıyılıp durasın Allah rızalığı için. Hem Allah Teala ayta, ol benim için halal bulgan rizığından, halal bulgan aşav işiğinden, halal cifetinden yaragaydı. Benim için diye Allah Teala şuna kuradi. Min uzim anın ecrin birirmin kıyamet gününde şu tutkan urazası için diye. Şulay yok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir küp ehemmiyet biredir idi sahar aşavga. Sahar aşav ol en zor gıbeletinin birisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini qarab gidik. An Enes radıyallahu anhu qal: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة dedi. Yani sahar aşağız. Saharlanıgız. Dürüstlükte saharda bereket var dedi. Yani sahar aşağın kişi o günü boyuna hal alacak, hem Allah tarafından ona bereket verilecek. İkinci hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayette: "Faslu bayna siyamina ve siyami ehlil kitab ekletus sahar." Bizning uraza bilen hem kitap ahillerinin urazasının ayırması şundadır, biz sahar aşıyız dedi. Kitap ahilleri ol tünle indi tün saatinde o urazaga kireler idi, hem ikinci tündeki aşıylar idi. Bizde sahar aşağı var, iftar aşağı var. Bu Allah Teala'nın rahmeti. Kaybir ümmetler iki gün retten urazattalar idi. Bu da ağır gamel. Lakin Allah Teala'nın rahmeti ki ol bizge irtengi saatte, sahar vakitte, sahar digen bereketli rizıkını birdi. Hem şuşunda aşasağız bereket tabırsız dedi. Hem kiş bilen indi Allah Teala indi saharga kadar küp metelesağız aşağız dedi. Elbette iftar vaktinde anın kadar aşap bulmayındı. Alayda Allah Teala'nın rahmeti iki gün retten bitinde aşamışa turmayız başka ümmetler kebek. Lakin her günne irte bilen hem kiş bilen bizde aşav degen narsa var. Kızganış bar şuşunday bugün günde Müslüman ümmetleri, halklar, payda balalar aş, rizıkları yok.
Аларның ифтарлары да юк, аларның сәхәрләре дә юк. Алар ният кенә кылалар да шуның белән керәләр бер нәрсә ашамыйча. Ә безнең стәлләребез мул, бай. Һәр көнне нинди кирәк ризыклар, бөтен ризыклар бар. Бөтен мәчетләрдә ифтарлар үткәрелә. Анда кергәч тә нинди генә ризыклар юк. Әлхәмдүлиллаһ дип әйтергә кирәк җәмәгать. Һәм зарланудан тукталырга кирәк. Тормышыбыздагы күп кенә проблемалар нәкъ менә шушы артык зарлануда. Әлхәмдүлиллаһ дип әйтергә өйрәник, мөхтәрәм җәмәгать. Ни өчен сәхәр вакыты бәрәкәт вакыты диләр? Беренчедән, аны безгә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әмер итте. Ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның әмере булганга, без аңа итагать иткәнгә, һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям һәр әйткән сүзе ул итагать, аңа итагать иткән һәр бер фигыль, гамәл ул бәрәкәт. Бигрәк тә менә шушы сәхәр мәсьәләсендә. Һәм шул ук вакытта аның әҗр савабы да бар. Шул ук вакытта Аллаһ Тәгалә шушы сәхәр белән безгә ярдәм бирә. Гыйбадәтебезне җиңеләйтә. Һәм көнне буена кояш байганча кадәр бәрәкәт, көч, хәл бирә Аллаһ Тәгалә шушы уразаны тотырга. Сәхәрне ничек ашарга, мөхтәрәм җәмәгать? Сәхәргә кергән вакытта әлбәттә су да кирәк. Әлбәттә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям ашыйдыр иде хөрмә. Әйтәләр, иртәнге чакта 7 хөрмә ашасаң, ул көне буена җитә. Хәтта әллә нәрсә ашамасаң да 7 хөрмә ашасаң, ул сиңа көне буена Аллаһның рәхмәте белән бәрәкәт булачак һәм хәл булачак. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, иртәнге сәгатьтә 7 хөрмә ашагыз диде, һәм сезгә бер нинди сихер дә, зәхмәт тә тимәс диде шул ук вакытта. Кич белән авыз ачкан вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям авызны ачарга куша иде. Шулай ук хөрмә белән авыз ачабыз. Яки 1, яки 2, 3 хөрмә белән авыз ачабыз. Аннан соң намаз укыйбыз. Инде намаздан соң ризыкка керешкәндә алай ук каты күп ашыйсы килмәячәк. Әгәр дә инде хөрмә дә таба алмасагыз, су белән авыз ачыгыз диде. Кай вакытта сорау бирәләр, хәзрәт, менә өйдә ипидән башка бер нәрсә юк, ипи белән авыз ачарга ярыймы дип. Су да бар, ипи дә бар. Нәрсә белән ашарга ди, хөрмә булмагач ди. Су беләнме, ипи беләнме? Әлбәттә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның насихатына без таянырга тиеш. Һәм авызны ачкан вакытта ашарга тиеш су белән. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям хөрмәне таба алмагач су белән ачкан дип әйтәләр. Су диде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям, тахур, ул чисталык диде. Су эчеп җибәргәч, ул ашказанда юып җибәрә, шәкләрендә юып җибәрә, организмга да тиз хәл килә. Һәм шуннан соң инде башка ризыкны да син кабаласың. Әлбәттә, була шундый вакыт, син сәфәрдә буласың яки кайдадыр буласың. Рамазан айында бик сәфәр кылмаска тырышыгыз, гомрәдән кала инде. Чөнки Рамазан айына ният кылыгыз тулысынча гыйбадәттә үткәрергә һәм әллә кая чыгып китмәскә. Вакытыгызны әрәм үткәрмәскә. Бу ай Коръән айы, Коръән иңгән ай, һәм шушы айда күбрәк Коръән укырга тырышыгыз. Әйткәнемчә, Рамазан айында кылынган һәр бер гыйбадәт, һәр бер изгелек бердән 10-га артырылып, яки 700-гә кадәр артырыла. Әмма ләкин Рамазан айындагы булган әҗр савапның дәрәҗәсен беркем белми Аллаһтан башка. Бер хәреф өчен син, бер Коръәннең хәрефе өчен син 10 савап алырга мөмкинсең, 700-дә аннан да күбрәк алырга мөмкинсең Рамазан айында гына. Әгәр дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Рамазан айының кадерен белсәләр кешеләр ди, ел дәвамында Рамазан булуларын теләрләр иде. Әгәр дә кеше уразаны хәтта казага калдырса, ауру сәбәпле, сәфәр сәбәпле, инде гомер буе шушы көннең әҗрен кайтарам дип гомер буе ураза тотса да, Рамазандагы булган уразаның әҗрен бер кашан кайтара алмый.
Şulay uq ul cemaat namazı da şulay uq. Eğer de biz uyda uqıybiz eken, ul meşitteki namaz bilen bir nişikde tegiz bula almay. Bir qaşanda. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, cemaat bilen uqılgan namaz bu erlerge qagıla, 27 tapqırga köbrek ecir savabı. Bir sahabi bilebіз, unutulgan da namaz turunda. Meşitke kelip jetkeş namazını uqып bitirgen bolganlar, yassü namazın. Ham şunda uq 27 tapqır yassüni uqadı, şunun ecrin alam dip. Ham jıqağa kite. Ham tüşünde göre atlar şabışın, ham ul aların artından şaba iken. Nişik gene tırışsa da ul alarını quvub jit almay. Ham ağa ettiler, nişik gene tırışsan da sen bizni bir qaşanda quvub jit almaysan. 27 tapqır uqıysan soň sen cemaattansan. Yeki 127 tapqır mı? Yeki 1000 tapqır mı? Baribir sen alarını quvub jit almaysan. Mene Ramazanның da ecri şunday uz wagtynda ötellerge teyiş, uraza da, gibadet da, namaz da, cemaat da. Köpçilik izgilikler alar bir-birisi bilen şulay beýle. Şoňa görä cemaat saharny Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ol biraz keşiktireydi. Ýagny azan aýtylýuga erteňki namazynyň şunda uq iftar aşawyny tuqtataydy. Lakin bugünkü günde bizning bar kalendar anda yazılgan sahar tamam. Şuşa sahar tamam saatinde bir şunda uq aşawyny tuqtatyrga teyiş. 1 minut aldan sahar tamam degençe. Ham endi iftarny aşıqtırırga quşaýdy Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Azan aýtylýuga akşam wagtynda şunda uq rizykny qabyrga. Ýagny biz elbette biz tigi tagyn da tüz alabızdır belki 5 minut, 10 minut. Lakin mesele anda tugul. Biz özümizin zagifligimizni körsetebiz. Allah karşında. Bizge ul kışını bitinde Allah berdi günü boyuna sabır etirge. Biz özümizin zagifligimizni körsetip iftarını aşıqtırabız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: "La yazalun nasu bi hayrin ma ajjalul fitra." Kişiler hayırlıkka erişmesler iftarını aşıqtırganşa kadar dedi. Yani azan aýtylýuga şunda uq qirbana qawup jiberge kerek. Şoňa görä şu hadislerden biz nindi netijeler ýasay alabys? Saharny wagtynda turup aşarga, özübizge bereket tababız. Hem indi saharny keşiktirige soňky minutga kadar. Mesela eger de sahar tamam saat 3'te eken, 2'de 59'da biz ana sahar aşağını tuqtatabız. Aldan bik erterek gerekmey. Bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti boyunça en soňky wagtga kadar keşiktirsek ýaxşy. İftarny biz aşıqtırıp azan aýtýuga şunda uq rizykny aşy başlaýbys. Hem inde tübendägi dugalarny okurga kerek. Nawaitu an asuma sawma şehr Ramazan min el-fecri ila'l magribi halisan lillahi ta'ala. Ýagny min niyet kıldım. Ramazan urazasyn tuturga sahardan alıp quyaş baýaganşa kadar dip özübiziň urazabyzyny şoýatyp başlaýbys. Awuz aşyrga wagt jetgeç biz sizin bilen hırmany qapqaş qolubyzy köterip tübendägi dugalarny kılabys. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Allahumma ighfir li ya ghaffaru ma qaddamtu wa ma akhartu. Yani Rabbim senin için urazalar tuttum. Hem barşa gamellerim senin rizalygyň için. Indi Allah Teala şuşa süýlegenler bilen gamel kılyrga ýatsyn. Ramazan urazalarym bereketli kılsın. Kış kuvvet selametlik bersin. Kilesi uçraşularga kadar. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.